karande tinya musi egiosi kerigo giatigarite kare customer yarweto oya atigete asari embuti gakagira nga customer ndi ngao neso lakini yache anyora nga kuraga chiete customer ndi nyana ogoraki ai akibu kwengia ya nyora nga kende nkeyo enyombe eri mbuyere ne akirerangi turochie customer njakaonirie ngakaoniria marura utari ko ni mbuyare lakini taraji kanisa na kanyura marua kirari tukora kine yaro tigire nare odari yake nkubikare rongie sonire lakini ngo charo nyuri machuma magoroba bobisi you know you are not getting it. Who is you are? A customer in jagende teriri asere tigu lakini yacha ko cheki buyanga ki koruna karwe to mongwano uyu oretire monga ikiara garo chinja no meno nkoni oretire ru yokubeke ibintu binge supermarket yama na konyora na bari bunari ngutari ujire kanisa enda toche ntoje kanisa ntoje basi ta amaruto jintu atiga ngoja tule hotebanga aha amen omana koire turo chike nege koni omena konye eke konye nkeligo na komogeria bagaka babanda maiso eke nkelia kemo customer nero ya nyorire nga mongino no nyo komogitari komogisana kiama na koire na omo customer ya chikorigi customer kibwate pako buoyo jaji ya chikuchireta chikasto no ikaransa musi no ikaransa wana baiguri ya makanda yali customer 7 nero yabe yakalenga 8 yani yaba complete plus na kiagare bila batebanga yacha yare tomene likonye koni yabeko yama na korete yo mokoro yarete yo konyukopere kopere goro iliba kobeka ndo chinonye manyete na ri yibon yare na kiako gera abangina batika mate ekire customer yo botomani yaruru musachu kokanga yaruru kwa rango tigire kokanga na tigire pima mitingo chibono bona tigire nona go chikomuri kwa ranga ro taro njikore tigendoki lakini kanisa ro tari okoraki ali sika ekire chakeri go kwenda kiarete kinde itangani go gikora momento bokora buku ngani libwichi besa egere to chirora halo kia momento bokora kia momento na chisabari jiro konyoro mwaka bwata gafura gitamanyiri halo ebire chabire ngaya tabe koretana saba ebi tindi go etanio mene konyira ebi biria mate banga bono mungwano uyo obo mube muno wetaniriria korete gentoki giama na ukora yate banga naende kenakio kirabe aseke gorieke chikasto manire ngo gwetechire lakini nchacha buyaburi igora Yohana nganjire kiyoka igora Yohana 10 chikasto mebere choka mwaka nokigwe chikasto mede ngatuguriye egere manye biasale byobwate nsi customer kyokorete gentoki 10 Yohana omongena soma buri gotenene nkorore omoibi karatika chikasto manchira nkorigia egere manye yao customer ntangani ejo mo customer koroku moibi awesi kucha tagocha duka yao gocha gosekanaye igwa karatika na ngo sariore ngora na ibono komino kabuji kigota no tora bono mongino ya gutominyo oso no muga kuro chibono gutominyo kwango bango ngegara no mata ko somaira ngora igwa customer koroku moibi tagocha ase duka yao tatigario kakoraki aibe na konyenya customer ekoroku moibi terigocha gukora kende mathije ababa ikaransa ake turakwane customer ntoke turagikwanira ake customer njire yani gaki ukumina ni bali mubwate tuka yani gaki nande bali ba mateni ababi omonu bakabwate hani yawo chokote mwaka nali to musara ne wiki nyaya ndorere bwangu nande gago kwane tari ukurigirira bwangu orore minyoke ndore ngombe nsokia ngombe
aya kwa maota manyeti kwari kegetabu yani kwari ki kurkware ngo moiseke e customer yego chaso bugima bwao egakungaina aya twara nyarebe nayura nyori kibese watwara basacha batano wakurira abana ubwate birentane bono ukarika mateni tana gwakana bakareba agakungaina gukunywa maruo mugakuyu nariyo kora atwarira ukaba manyega agakungaina paka bono nabo inyorete ngatana gwakana rata kore tigentoki e customer yako ikiria madeni maripo hakuna angaina e customer yo nye mwarore TV jangaina abana banda baisike saba Nairobi customer yo njuma tini nyimanyiti nande customer yo tuyimanyiti na bali babana malimora wacha kudanganya watoto pale nje eti kamata ukanyage nani hata kukanyaga paka utashanga no matenga saitani buwe kanero manyite igoro buna tuika ransensa is the only person oikiro nando kuragenda nyorende ro ikona ndo irana wana wika igoro otakora ni tuno mutegoro gwikire kirango ati igoro mwe omana gote abanga mukamate ukanyage nani tigamba tebe tigobokora obe wachi aeri kono ndakora mugasongi tokoga tigamba tebe wacha niwaambie wapendwa niwaambie customer ninayemsungumzia ni customer Biblia yangu inaniambia anapoingia kwa biashara zako anapoingia katika tibwebe customer yu okwa ne gukendo let me tell you a customer nembe njajere ta yubulime kama tenga te ke kingingo nganya sawa na unako kore ayubwa bwate bintu ayuwe karuko gwabate chibunda 500 nga chibunda no matenga kieri cyari ngabune gari gaba nagotarire eyemo ebunde eyemo gaba nagotarire mwamu mungina nereriye konyorerega eye 5 eyemo utakune ereire ngabwa atayubu omonta kamana go changa ayubu chigari cyao kiri kinene ayubu tanye ore asunge kebaki go gyachenjira geteiga Hello? A customer inembe. Tari customer oregena sobogimu. Kego sobuna bono konyora yani umungi no sale getenjera getenga chitini mache mutu kuna kotogeria ba. To kwane customer yunga tuli mache mutu. Nganje no muntu ndabichurita ekende yansi nabonku beke ngoli sai. Customer yakanda yalika. Maki whatever. Okobeka. Oli kansenga mungi no tebire tali mache mutu nabare koleki. Oli kansokira nando ganya ngoli karage ntuki eita abantu bagokumi asenge njo bagweita ngobatabwati e customer babwatembe yabareta irasara sobogima bwao gakira sobogima bwao kokwa mwanje irasoire agokobesire halafu mwisho yo customer anapokuja ni kuharibu kuua mungi nakaira ngora customer ndei customer tora kwanira akeigo totarane kujinsa e customer inga kiegoro ko yakabiri hitukelimo Musa mumate musabuli musomanyete iga menyete ofarao myaka 40 ofarao gosoma akajia kameki mistake agaito mundu tororo kera ito mundu agatama akaenda polisi chingondi oise biara 40 years ine myaka irenga yabete ngora ubwate ite myaka 40 polisi ngondi tubweka neti ngondi lakini bana mogose ka usengo bana ngwene lini myaka 40 kera mambike dande chaiso biara mate bana kitari koigota no mate bana mukara go tebe yani bana kweria magoro gocha kyo chingo koreta chingondi cha tata kitai goteti nanda no momenyete 40 yani amba evi domira yari ya tingochi yani jigori sichombe cha tata biaraje acha ikae bwana gongo yana seito no na ito tomo tongo itungora yeto nyasama ko matenga ngo gotomanda musamo bolinje inje ngoli sichingondi ngaye naye ngayo ntoba literally akara ko matebi na ali chikonde tara abantu tali boigere iga matebe ti ali sikwa ite to muntu musa kama matenga tegera musi ana no matenga tingochi
tari kama tenga ningite to muntu kwanza no matete matiko kwana kiyo chiko kwana musa goto no kwa rege university ngakibono utamanyiti gesongo akakana akanyasaka mateo mweli akamateba no ngere sama nango chiko batemba tebi ngakyokoro akabatebi go ko batebi go nkoro kwanche I am home tari go chenje musa liri ko nyotara ito muntu ninchi no aneli ite to muntu ninchi no nyambo no goko genda ninchi ne aroyo gotebanga inche mamu igule ni customer ino nyigwete elia goteba nilikuweko niko na nitakweko otebirenga e customer yetabu atirieta ane customer yenjandete let me tell you e customer nimbwate plan ali kire bintu nse kuchikomobori yambwate memorandum kuchikomobori igoro kwa sababu ntu plan tikwanda igoro maden tu ikaransa ma amaene gaki tokorere ken yani ya kurumambe nangona kwa nabono manyete ndiko chigoro gambate gento gente ndiko chigoro kandi zaro tingo chiti gamba kandi tingo chinja muna bono ngo kemba muna mwachira matoke nanga na asambi na ibiri kuchinga chino na idire chingoko ikyare goro tindiko chi ngiro jenda akore mane goro tindiko kora gento ko itabantu tigambate kerali ituke biateko bimogora inche birabi kukwana na lero mani Alero, yani ngo kore bintu lakini asinge nchongo chi. Nari kirama ngana ngo chikukwana na ere iguru. Ninta getemo boli ngara kini yetali ya okamiri. Ekia no sinyete. On sinyire. Hani on sinyire pi. On sinyire. Bali ba monchire, let me tell you. Bali ba mokunire. Omogo ngakimogo yoroka. Amokoboy aba kunira nonye no gukuna baroriro buya bwaye abatara mukuna mbaraigwo ande ta kuigwa usacha igwe karabantu yesa gocha chego na chire tete ngoro mongina chego na chire mongino litaiyo chego na chire chego na chete elibanya orobogima orionde karatiga orionde gagocha asali na koiba customer yendege gocha tukayao Kono agithia ndakogori aino igore tuka no beli chara pi completely ayo mo gagocha atake koraso kwa chebintu gochaje kuiba oyo nde gagocha akomentere sukari korwa koruchi kilo 20 onyore gunia kilo 90 hakino na ngora akobesie gintu kanya kuru mutubuya allo kona achire abantu banyoro bogima tari obogima bosa ngobwate Kiswahili ga kyangonye ngobwate Kiswahili nani akona Kiswahili? Si mlikuwa mnaniambia mko na Waswahili? Okay, ege song. Zomerege song. Kiingereza. I have come. Yes. I have come. Yes. I. Customer ya kabiri. Yego tebanga nimekuja ili kwamba I have come. Yes. Life. Ili ya kwamba wawe na uzima, sio uzima tu, And that they may have it more abundantly. Hii more abundantly. Ena ata fashion what? Hapa chini. Hii elia ata banya orobo gima talibo sabusaiga. Worship pi. Elia ata. Ende naenda kwa Kisongo kendi. Yes. Yes. I have come in order that you might have life. Life in all its fullness. Yes. Moka tu sama andaka. Ada isa jinde njire. Ono lakini nchen ko eres. Ma tu jise nganda ko eres onye turi kuyu. Twali go ringana. Yeso romotolia. Ngana. Yeso romotolia. Ringaneri. Iwera ogochika. Who is your customer? Tumetembea pamoja tukiangalia aina ya wateja wawili. Mteja mmoja, kitabu ya Yohana
10:10 asema yeye anapoingia kwa biashara zako, anapoingia kwa ndoa yako, anapoingia hata kwa mipango yako, uja kwa nia ya kuharibu, uja kwa nia ya kuua, uja kwa nia ya kusambaratisha. Lakini yeye anasema huyu mteja mwingine unapomkaribisha aingie, yeye upeana maisha kwa kilichokuwa kimekufa, kilichokuwa kimefifia. Yeye anapoingia anaiongeza uhai. Mwigweti mokoigwa ngosawa nyina wa tabiaki monya muri kongote na muri mpaka saa 9 mate muri kongo sanje kona gonji kire gocha agatinyerete tio mano kona gonkorera chechega nje gonde ga kwa mwali na kama ni kwa mwali kongota nakibona twateba igona akire abantu bane ebikonye byarorekanire byagirekire binyorege ntoki obugima. Who is your customer? Nare koba ninchai nande taboti nkoba lakini nare koba ninchai ntarasoka guchumo rangu nakibona ngokora nare koba ninchai ntarasoka kwa ile langu kabla sijatoka ningekuwa wewe, ningalikuwa wewe, siwezi ondoka kwa ile langu kabla sijachagua customer kwa biashara zangu. Ngengogotebia tunaishi katika wakati mgumu, tunaishi katika kipindi hatujui kuanzia sasa maisha yetu yapo wapi. Hata maraisi na viongozi wa ulimwengu huu hawana uhakika ikiwa wataishi. Tuko na vitambaa kwa midomo zetu kwa sababu hatuna uhakika hata rafiki tunayekaa pamoja naye. Ni kipindi ambacho kimefika wapendwa, tumchague mteja ambaye ni mteja wa maana katika maisha yetu. Hata nikiaga dunia, niage nikiwa sina madeni yeyote na hata mambo ya huyu customer mwingine. Ndare ndetwa niyo kwegena. Ekerara arangerie vitabu timbasa gotoke gitabu kya madeni ntoke gitabu kyo bugima bwa kare na kare. Ngore wandenga basta. Gogo join anapaite tiamba nje gorongo chinde. Aki nje gorongo chinde. Igoronya sae. Ne bango chia nje ngo chindo. Mbali ngaba basta ngorongo anatole kom. Mate nto ngaina na tige cheche. Ngwanda tole. Lakini kogenda igoro rasi mocho ole customer. Ninyarekana gakinde arokwe customer. Na beko nyarekana. Naisa kana leo ndio umesikia hii customer. Huyu mwingine. Waachana na huyu. Waachana huyu wa vitina. Huyu mwingine. Kama huko hapo. Ama tuwache hiki kitu tufanye saa 8. Kama uko hapo na uchamuchika sitaki kukujua, lakini uko hebu nyosha mkono useme huyu customer, huyu pastor wenu, huyu ambao mumeinua mkono, atakaye kuja kupeana uzima na anayepeana uzima, anayepeana ahadi za ukweli, mimi sijampata kupitia kwa upatizo. Naomba pastor na mimi kabla muondoke hapo mbele mniweke ili tupendane na huyu customer. Aingie kwa maisha yangu, aingie kwa biashara zangu, aingie kwa mipango yangu kama kijana. If you are there, naomba uinue tu mkono. Sitakuitisha ukuje hapa, najua utafika. Asante ule mtoto wangu. Asante msichana wangu. Naenda onde naro. Tusabe wanongote ngusaba tuli. Ande baite unite mugere kwa bakoro nyito ngorera kindi. Bono yani dianda ko otaimo kere juwe ngati ngoragira. Diga noro. Sika bono kubukima bwachira onko akande. Yamano Nyasaye. Kuna watu katikati yetu ambao katika maisha ya nyuma hawakuwa wamechagua customer wa maisha yao. Walikuwa wamemchagua ambaye nia yake ni kuja kuharibu hata raha zetu, ni kuja kuharibu mipango yetu. Naomba kitu kimoja Mungu wangu. Leo hii ule kijana msichana, ule kijana mfulana, ule mzee, huyu mama anapofuka kutoka pande hii kuja pande hii, anapoanza biashara mpya pamoja na wewe, naomba ya kwamba umshikilie mikono yote. Nasabire Yesu onomubwata magoko umongino yo nomusawo yo nomugako yo arobo rabwa sobo gimabwaye bwensi.